Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Umayag man nagpasyar tata na ibagrabiyo. Ay, nagsapag ang agpasyaran barok at mangmangang kami pailaan. Eh, siyempre kakalatan, umayag magipangan. Ay, at nabalong ko tata. Dinakdakan, naimas ng pulutan. Eh, anong mga origin Ala ni tatang. Di talaman pa yun. Iso ni Arthur tatang, nagamamukam lang di karinderya. Kat gabot tayo baga nang umay nakpasyara na pagkasubat nga tayo ko yung bigat. Alagad umay kang aruda na, ngam na sa isayat balasag abarok, Manda Jane. Ikala tumaray basitin. Ala tatang, ala. Ay nakasto ti kayat ko nga umay mangaram kayong kabalasan ko. Saan nga mableg? Ibabalay na, feel at home ako na. Ala, mabiglang or tata. Tayo kumatang iti Jean. Dakil idin ti pamatik manong nemi nga siyak ti kayat tilakay nga ama ni Vilma. Ni Vilma kas na kunanatay namamok laeng iti malam iti karinderya nga pagpapain na. Nainlabak ng dagos manong. May sak na tricycle driver ken pasaray mapanag ag mekaniko iti talyer ni Tata Inso. Nakurapay kam lang manong nemi. Gadayda tiga po na nuapay nga nagpatinggak lang ti high school ken nagbasa ken vocational school agas mekaniko itinem nga bulan. 5 kami nga kakabsat manong nemi siyak ti adda nga adda asawa idin dagiti inauna nga kakabsat ko manong. Ket taltalo kam la idin tinabati iti den na datatang kininanang ni tatang magitaltalon ni nanang agtagtagi balay. Ad ambisyon ko manong kahit kot umasenso. Kahit ko nga tibangunat to nga pamilya ket agbalin ka na siya at a pamilya. Managtulong ak iti patak nga tao, gabot na mekaniko ak manong nemi ket adu digiti tulong ak nga tricycle driver no kasta nga agperdi ka digiti tricycle da. Libre. Tako nakadakuhan ng tumulong ak saan ko nga urayan ti supapak na. No, dumteng tuman nga masupapakan jak tulan mo na intun kaano. It's my turn kunak no tumulong ak. Kadumtum teumat nga sikat tumulong iti asino mga kasapulan ti tulong. Dahil ti prinsipyo mano. Ayun nga edi tatakda kamin kaniya Vilma ti adda iti salas ket nakaturugan manong nemi dagiti naganak ken kuanan nagruragin tatang na tanaibus na di may sa ambilog. Magakon dito ken kuana iti I love you. Manong nemi amok nga damat pa naggusto ni Vilma kanyak. Ket kalpasahan ti 3 nga bulan napangkumanin pinasyar amok idin nga agbalo na akong dipulutan ken Jean nga iti makusgustan unay tilakay. Agang inaklon na kun manong nemi ni Vilma. Nga ediday ti nga rabii manong nemi ket imyanak kadaddan napasamak kada kami kini Vilma. Agang idi agsikugan manong nemi napang kami meten nga asawa. Nagkalaysa kami ket nagkasera kami manong. Nga idi ket saanin nga iti karinderya ti pagtrabahuan ti asawak nga masikug no dikit iti maysa nga restaurant. Dati manong nemi nga nagtrabaho ni Vilma iti dayta nga restaurant ngem idi nagserra imakarit sa bali ngem nara-open ket inayaban da ni Vilma numampay masikug isunod. Ket gapu manong nemi nagkaskasera kami kenaddan na sikug ti asawak. Inka likagum ko ti adado ti masapulan nga maurnong tapno. Dadanto sa ren mi into nagpas nga iti asawa. Agpasadak pwede ti rabii manong. Aman. Agtrabaho ak iti talyer ni Tata Inso iti Aldao sa agpasada iti rabii ananawain at ti asawa. Amangan met no dadakas mo pasama ken ka. Iti rabii gusto na umunahin tagmalmalim nga kaadam talyer. Awang pagdanakam, mga asin hapon Diyos.
Ay nga hindi may isang rabi, tenga idin tirabi manong nemi na arkilak iti medyo adayo. Idagsubli ako nit sentro, adayo pa iti sentro, idi ta drakitak manong nemi nakasardeng nga kotse. Highway ti yan mi. Sinublanak, baka kasapulan ti tulong ko na. Nakalukat manong nemi ti tawa, ket nakitak. May isa nga bakat, nataingan nga baka, nga babae. At ba nagbuting na idi manong nemi itong masadekak. Ana, baka makasapul yung tulong ko. Anda ka di ururayan nyo no, nadadaay lang kayo. Sampay nga dago sa simong ba't idi na ay manong. Nga na, nasayata ka tao, managtulong nga. Awan ti daga sa panggip ko kada kayo. Delikado kayo dito eh. Awan ti balbalay dito eh, mga no, dadaga sa pasamak kada kayo. Naperdyanak nga ron, anak ko, kinunana. Ket mekano ko ak nana. Nagmekano ko ak ti aldaw sa kagpasada trabi. Wala nga madin sabat ti tiyempon. Wala nga peso. Bigla madlat nga awan ti bituenan. Ne? Agtudo mo tan. Nana, delikado no. Adda ka dito kang sugat tiyempo. Nadadahil bagang nagsardeng. Adda ka dito siyo, Nana. Kita mantalikod barok no datos na kinabasakan. Ang ba okay lang. Agawit ak meten. Di ko saktungan dagos na mga sangpetak. Kinunak. Anong nemi gabot ajak bas dagos sa masarakan tiyan ti diferensya. Ket ni may isang oras kon. Nalamlamin ako manong. Isarding mo marok na talagang di mo kayak na napagandarin nyo. Pinagandar na kasi di nga di agandar. Mabilang na. Bawit lang na ito yun. 15 minutes more, manong name. Hindi, napaandar na. Oh, reta, nalapasin. Ay, yamanak. Ala, anati, manong arot barok. Ay, nana. It's my turn. Ngat tumulong. Tumulong kay tulangin met, no? Ada, agkasapulan di tulong yun. Dahil ang amin ti prinsipyo ke. Talaga ka din nga sa mukayat. Ay, sana na. Alakit. Agyamanak nga roda, barok. Agyamanak. Kat sapay ko mata. Agbalintumot nga na siya tibiyak mo. Anak at asawa mo. Adan na. Kat kumusta mo tibiyak yo. Kat ti asawa. Oray masikugan. Nagtatrabaho ti restaurant. Siya agad. Kas na ko nakita eh. Mekaniko aktial daw, at pasadak tricycle tirabi, uri no tricycle mo deta. Ay, magkipaspasadak na, agkas kasera kami lain, pailaan. Alawan na, sige, thank you Sige na, muno na akon. Manong nemi, kastaon ay tiya, kiktot ti asawak, manong nemi di sumangpetak ka nabasa. Apay, nanano ka? Ada kami tinulungan. Wala nga, bakag sakit ka. Lagkag di ko sa dagusan. Nagsakitak nagpeso ti kabigatan naman. Anak nakastrek. Gamit ti malamat lang, manong nemi, naimbagan ako, nakastrek akamat lang, iti atelier ni Tata Inso. Ay nga, nagtulagan mi, manong nemi, na nasayasayat lang nga ti aramidan mi, saan nga per day, no, per kontrata. No, at patraman na kanyak, kung nartayag, no manot ilebor ko, ilebor na kanyak, kasda nga rin tinapasamak. Kinakdakilat ti masapulak mano. Iniandan na 7 nga bulan ti sikog, ti asawak, agsardeng kan kunak. Urayan talaga rin nga may kawalo, katahandang apalubusan ng bakasyon. Abay, saan na apalubusan ng bakasyon? So, swerte na ka ti sikog ko. Nakano itong customer ka. Magusto mi taadot customer mi, adot kitay maitid nga tip na pagbibigayan mi. Di mo madlangon nagsweldo akit, adanayon na. Tano kasta nga sweldo kami, pagbibingayan mi ti tip. Adaman da kiti agtip nga kukam lang dayta. Dito pagbibingayan nyo kunanda. Ay kahit may isang rabi nga si Mang Petak manong nemi inarakop nak ti asawak ngagsangsang. Apay,
Anak na masama ka pa nga, inarakog na nagsangsangit ka. Nakaimbak niya po Diyos, Arthur. Anit kahit mong sawan? Istoryak to keng kain to na datan iti sila. Gayam manong nemi, kat nagbali nga customer na dedi bakit nga tinulungak manong. Kat nangibati manong nemi. Iti, saan nga tip, no di kat tulong na amis mo, kada kami. Gabot ay nistorya ka no, manong nemi, ni Vilma kayang kuha na nga tricycle driver, nga mekaniko, nga kaskasera kami, kayat mi, ti umasenso, nistorya na manong nemi no, kasi kayat na tagnegosyo kat magipatakder ka no, iti restaurant. Kat imbaga na pa yung ano, kayat mati asawak tagnegosyo ko na mabaling nga talier, iti ipasdik na met nga negosyo. Dada siguro manong nemi tinakagutigutan ti bakit nga nangibati iti 1 million pesos nga daan iti naibati nga surat papel nga nakasuratan ti kunana it's my turn. Tinulungan nak idi ti may sa mekaniko ken tricycle driver ti nga tinabii nga di na inawat ti supapak dito nga tulong. Dito nga ron din ti kundaway kumet amang tulong ken kuana. It's my turn. No dinak tinulungan baka nahuldabak kuma ket napapatay dak kuma digiti huldaper. Dadadak kiliding awit ko ang kwarta. It's my turn. And good luck kada kayo nga asawa. Dengay nangigan papagayam ket sumagmanulang nga paset ti teaser. Pasumagmanulang nga paset ti pakasaritaan ni Arthur iti Ilocos Norte nga dayto ti umuna nga pakasalitaan nga tay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti July iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta di takong Honolulu, Hawaii kay ti programa tayong lagip ti palabas iti Action Radio TCJ Silawag iti panagmatmatunmet ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Kaya kung saan, di manong yun nemi na ito, yung Nemi Ruiz. Iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kahit nung kayo nakapalo, ito yung page ni paring Ray, paki-palo. Kahit nung kaspagarigan, itinto YouTube channel ni paring Ray, tingkay pakakbuyaan ka na ito yung video. Mabaling nyo nga i-like yo, sayo i-like yo, sayo i-share, ken ag-subscribe kayo mat iti page na nga YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Ya? Okay ba? Yung no 12:30 to 2 i-share ko to ditoy dati pakabuklan ti lagit na palabas ni Arthur. Haya, isundutin kay pagdengkan. No kas pagarigan ta kayat yung mamuan sa tinundak tungpalan dato nga pakasalitaan ni Arthur. Okay ba? Kung makita, okay. Grata, i-share ko pa lang kita. No, di kasi kita, dumit lang di kita makabuya. Kada ito yung teaser, iti paset, iti pagkasalitaan ni Arthur, iti Ilocos Norte. May isang kata na ito, at ang tagundaway ni Arthur, iti pagkasalitaan na. Mapilin tong best letter of the first week, iti bulan ti July. Padaanan nyo, papagayam. Kahit awisan na kayo, iti pa nagsurat nyo, iti lagip tira palabas, dito yung Action Radio, DCJC Lawag, tapos na magunod yun, iti rakkel at premyo. Imagine that weekly and monthly prices, at naguro-uring na rakkel nga grand prices kada kayo. No da kayo, iti grand winner, umawat kayo iti 50,000 pesos. Imagine. No, da kayo iti first runner-up, 30,000 pesos. No, met second runner-up ket umawat kayo iti 20,000 pesos. Numet third runner-up 10,000 pesos ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Imagine nyo, nagdarakil na premyo. Di ka talaga nga ado. Yan. Hindi man kabalaan, di kiti kang kanayon nga buy-buya kin mag-share dito yung programa tayo, iti video. Iti page ken YouTube ni Paring Ray kas kadaleti Carbonel Tagabi iti sarat ni Noralyn Perdido Tamalay, Lawrence Clyde Lumelay
ni Erlinda Stabilio, ni Belia Pimentel, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Novel Ramos iti California, Eliza Dulay Ramos, Feli Caser, kastamatan kani Audelinda Zamora, ni Louis Buen, Jason Barruga, Jason Sabukor, ni Ferdinand Barruga Pakpako iti Rome, Italy, kastamatan kani Fred Ruiz, kani Albert Kaiser Batuyong Jr. Pumakada karon pa pagayam, aging gati subali pa yung video nga may upload dito page ken YouTube channel ni Paring Ray. Salamat po.